nda asaba agenti baito abubale yange nasole kigima mujego bwenyangi amatanga nonya nukoiburwa gusumu sangirikano gisiasa nonya nikero amangana magia atekire asetivi ya unambeyemo yomunwa bweke Gusii ekeruri ime yomuchoke birigo ime county ya Nyamira genda ebisora electronics yere asistage kebirigo kogende ikonge ime town ya Nyamira genda aseduka ya Rimos Electrical and Electronics ere opposite public works ime town ya Itumbe genda Nayo Lights Office Computer and Cyber Services ime yomochibuo gembo genda ase hardware ya Moja Hardware ere opposite Coca-Cola ime yomochomogonga genda Farmers Choice Agrovet ere stage goro asegiteseni kia maguta yichigari ime yomochunya mache genda seduka ya Limchem Pharmacy and Cosmetics iliyonyorobo kwa liwaito ase town ya Masimba nigoko genda ase duka ya Peter Fashions nigere ase stage ya Masimba guchakeroka na boigo ime yomochokeroka genda ase duka ya Nyaituga Bookshop Limited ere ange na Cooperative Bank Ndizi TV bono nigo ya kuangwairerie na gukoretro bukori bwaye ange nasore enyagitari ya Walfit Health Center iyi gutoka imiyumu chukisi nigikurwa bukori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals tunabanyagitari tusomete enchire ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boigo mbugwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa ase laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonke. So na kito kero montachi obviously to make sure nga twamwa device nutritionally ngakia kwerena ngakia guitanga kuruko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka conventional medicine tutumia amariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Walfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Magaro benki ya umwancho murirerio Ndizi TV na bwo bwansubo mu gusingwege na ritko ya uri abere ritoero kegima nanene kwabere go kwegokya asoko bwatia emeroberyo yonsi ye ritko ya rero ekero stage tariki emeronke ebere na isano na ebere cyumutienyi ogatano na kabero mwaka no ibwe ibere na meronko ebere na isato na manga gendrete go koreka na imense ya Kenya ekero tware na serikali nigegendretie no muroberyo obwoko bwatoka amoyo aserigorirense asamoyo yo aberega kwena no cya sabaremi ase chinsemo au nekero semo ya Azimio la Umoja One Kenya abara direbuna ritkoria ankyo ni gorira beritkori nene ryo muyega bwa masabo yoko bainyora na kubasabera bali babete bagosiria amagimabo chinga kicho kurobekana omuyega orakorekana sensemo ya kare ni memucho Nairobi kerobono aba 90 bagendrete kubolwa wesoke kurwa chinsemo au asenchiremo yoko basabera bali abasiretie amagimabo yaragire semo ya bono mogoroba ngo kwarigania SMS Amayia
ero nkumanye buna nara ya kubwaterana n'abasaki baito to kwariganeirie asenchera ere yoboikiranu nyora buna sensemo ya Facebook abakogendera gotonyora wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube gotonyora wetera Ndizi TV News asomotandao Twitter nabo gotwitwetera @Ndizi TV News ere otogendere gosanga nabo igo kwemanyia amanke ere tariane Everline Osero to kubwaterana nere Joshua Auta kwene kyabuna wekera sensemo ya imanyiriro sanga nentwiko moerio. Mwancho mulire ningo kwariganito ya jake asenchira ya bene abwase serikali wetrase wizara y'oburemi egenderete koenekia ogosirwa kwa buremi eriokoreta rigesalire rigia ime yense ya Kenya nigo muroberio bwoko bwato kwa moyo aserigorire inse ogenderete koenekiwa ase chinsemo ao abwase abarai ao gatiabo omurikyo munene asensemo yebimeri kelasama mubungo kitutu cha Chenotha kitutu cha omubunge Onot Mogrango Josh Nyamoko Silvana Sosore gatiabande baba wekirana ase omuroberio yokorekana sensemo yekerenyo imeyebunke yo ya North Mogrango county ya Nyamira okwana chinga kecho Josh Nyamoko nigabaga kwenekia buna chiguni chia moyo chirwisato nigo chiabachiko bwatokwa ekirakonye abaremi ase obukinia ensemeyo nomuchumbe o South Mogrango Silvana Sosoro nabaga kugikeria okorobekano kwaberego kwenekiwa ase chinsemo imense ya Kenya na otayona nigo gogoturubania umuroberio bwoko bwatoka kwa moyayo muri keitokora se county ya Nyamira job manki noroboti uraso wikirano chiguni chia moyo chiribu isato nigasio liguna kwenanwa asegeti yekerenyo ebunge ya North Mogrango ase county Nyamira asomoyega oikerano nomoliki obotambe ase wizara y'oboremi Kelo Halsama omo chief whip Silvanus Osoro omobunge ukitutu chache North Jafet Nyakundi omobunge North Mogrango Josh Nyamoko nabarai bande. President wetu William Ruto alikuwa hapa hivi majuzi, si ndio? Na wakati alirudi aliniambia kwamba watu ya area hii ya Nyamira na Kisii hawakupata fertilizer ya kutosha ile wakati watu wengine wa Kenya walikuwa wanapewa. Na akasema nikuje na wabunge hawa wamekaa hapa kuhakikisha kwamba tumeleta fertilizer. Mbateba oyonoro moroberio wogokeya ligolirio bogima wetera ase egokeya ligolirio gosimeka ebinto ase amoyo ayo arachi kwenanwa asiribu ibere nechimi isano Musike William Ruto esengento nama etenchera yogokeya ligolirio ndagera nuko make sure na tuwasoire mugondo nende tuwanyorera ubuyo na turanyare konyora indagera komesha ndike tigosoka mapema agosa abandi bakanyorwa aki waziri mo make sure mwabwateranire na tokura kuruga abaremi bande babe registered basa system oigo okoretwa kwa ubuyo angena abamenyi ngwakwanirwa ase serial board irachiko igorwa ensemo yekerenyo zia leo unabwaicha ubuyo bwetu no turabe tokurusiri yekerenyo ante tenje container nchibeke saiga nitokwa no musikenya baro kama yeye iko hapa elinde to make sure na ili serious yerega alinyansiongo tumeileta hapa ayina maya sana be mbegu zetu chichi elitidio tokosimeka bei iko juu kidogo atatolelia mbegu atokoleteki atoletera na siasa bumbagi keria okorobekana kwa azimio la umoja na goteba chalikoro kukora chikuirera ogokeiwo wekerengo kyobugima ipara ya rosi wo mwere nende konyora atuchandire nerie koruga go chimatari so ekara toko iguna abana bachire gosambe para baba muragera kwanza uri timaite gose kitu tumasabangu chiboro ikera mono na moro che para ari nesukurie nene nere bana omuntu monyerere urakagene gode papa bege to mutwe ngakumikie bona terachi ororo. Kwa hivyo mimi nataka kuwahimiza wale wanaenda sufuria kwa kichwa, na mimi nataka kuambia rais na PS hapa, mimi nataka kukuomba, sisi tulienda shambani, iko chakula ya kutosha. Ile mahindi yetu sisi tuwache, tuuze mahindi na ile bei tunataka, tusiambue tupunguze mahindi. Lakini ya serikali ya ikaranzile ya korideki serikali yego ikwange
Engane umuraibu kiombe kia Azimio la Umoja Raila Odinga kugani gutwara chinkwana no umuraibu Ensa Dr. William Ruto mbateba ogukwana guka kurachi koba ogukwana igoro yenchira yogokeya ekerengo kyobogima. Mheshimiwa Raila Odinga yeye anataka kubageni kivyake. Anakuja anaambia wananchi cost of living is high. Akienda akipewa yake kwa sababu anataka kupewa yake, atasahau maneno ya cost of living na hiyo maneno mengine aache wananchi chini. Raundi hii tunaambia Mheshimiwa Raila Odinga, kama tunataka kuzungumza juu ya maneno ya cost of living, you do not need Samia Suluhu akuje Kenya aongee juu ya bei ya mbolea. Kurua segetikia ekerenyo gegotoka imiano timogirango ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi. Muyamano muri keito Job Maangi asoroboti ororikirano korwase county ya Nyamira buri tangani nigo umubungo kitutu chache North Jafet Nyakundi arenge ase bunge yerukwenekia umurubiriyo achinga kibona rurese togo cia sabare mikwenekia bunangwe so kyabara sobonge nago kora bose gokinya uburemi unenchire moyo gukora emechando ayo yegenderete kwenekia emense ya Kenya anene omuchando wenjara egatie yendemingi. Sisi hapa tumekuja leo kwa sababu ya kufanya last mile ya maneno ya mbolea. Hii mbolea serikali imepunguza kutoka shilingi 7,500 mpaka shilingi 2,500. Na serikali imefanya hii jukumu kwa sababu wanataka kuhakikisha ya kwamba Kenya tuko na chakula ya kutosha. Mwezi wa 3 tulipewa mbolea na hii mbolea imefanya sasa we have surplus of food in our stores. Mwezi ujao tutakuwa na chakula ya kutosha ili tuweze kulisha Wakenya. Na tunataka kushukuru wakulima kwa sababu ya ile kazi nzuri walifanya, wakaenda shambani, wakapanda mahindi na sasa tunaenda kuvuna, na bei ya unga tuna uhakikisho ya kwamba bei ya unga itapungua. Na mimi nataka kuambia kila mtu, hata wale wako upinzani, bei ya gharama ya maisha haiwezi punguzwa kwa kuweka sufuria kwa kichwa. Bei ya gharama ya maisha na chakula itapungua sisi wote tukishirikiana, tuingie shambani, tupande mahindi, na hii mbolea tumekuja leo hapa kupatiana ili chakula tuweze kuzalisha chakula katika jamhuri yetu ya Kenya. Bwana PS, mimi nataka kukushukuru sana kwa sababu hawa wakulima wangu waliniomba na wakaniambia wanataka mbolea hapa Kitutu cha North. Mkiwa na Mheshimiwa Rais niliwaongelesha na mbolea sasa imefika hapa Kitutu cha North. Na hawa wakulima wataweza kuchukua mbolea hapa, wataweza kurejesta hapa ili waweze kuingia shambani. Kwa sababu hapa Kisii sisi tunapanda mara mbili. We have the first season and the second season. So hii season ya pili tunauhakikisha ya kwamba tuko na mbolea hapa, na mimi nataka kukuomba tukuwe na NCPB Serious Board hapa Kitutu cha North tuweze kustore mbolea yetu na mahindi yetu. Abaibori nigo bagenderete kuboriwa kweneke bunango twara bare obwa mateburo buya n'abana babo kinga kiechwa igo nigo aboroki waba beire bakuboriwa gutwara obwa matobuya n'aborokya munenchire moyo gokinya ebirengo byekisemi ase chiskuru au aniga kwanwa ase eskuru yoboroso ya Nyanguru DOK achinga kichomoyega bwoko gokera obokoreri bwe myaka 12 bo mwarimu munene bwe eskuru yo Crisantas Choge nigo ababwatanya abange bekisemba bawekirana hagati yabo aborokia banene bekiskuru au asiba motoya anomukia abereka kubeka akwenekia obokorere obuya ase eskure yo muri keito dipo nasanya na ikirano ro na gotwariganira roboti rwa senchira yo bwikirano asomo yego monene wariganiwa ne skuru ya Nyanguru DOK Primary kumwakira omwarimu monene we skuru ya Crisantas Mochogembu ya monasemere mimi yanyarire gokora wikabono akogenda omutimo kukurwa semeremo ya serikali omwarimu ywe ni gairere sabari anyarire gwetera asobokoreri bwaye wabeito gwetera mwana mangi urende gwetera asebu bwanya sana tuitire ikipindi kikyo koritaya na hizo watukura ni sana mbiyamo asaturende
na byonse sibiri twanyare bakora ase okwereria n'abari n'umwarimu naende bono twikire retirement. Chingaki ekyo nigakwanira obwamate bwaye gochia saba ibori amo n'aborokiwa tete obwamate bwane bwabeire obuya mono ase okubwatira n'abari mu staff ya Nyanguru na POM na abaibori. Boigo nenerio mongino yembuya mono asoko mwachinga kichingoro na kumusira elio kweno no bokoreri gochia ase serikali. Ero gaire support to this channel. Kire nkongu lakini twayekire muso. Omongino ye Everline Mochoge nere nigeneria mbuya mono asoko bwaterana kwa baibori borogongorwe. Tiri raisi kuikira naiga. Tiri raisi kokora sharibu nyeyega tuwakorera. Abandi ngutora barokuganya lakini yaba gasengomo. Gati y'abarimu abanene b'ekisukuru aha aho cyoboroso bayikira naso muyigoywe amona abaibori nigo bamotogia aso buyabwaye nokwero kwaye gokora emirimo. Mochoge has been very faithful to us. Has done wonderful work in terms of what he was expected to do. He could organize meetings in time and we could leave the meetings very happy people. You have reached far. Still there is another long way. God bless you. Mr. Mochoge, who is our bishop, we wish you well. We always appreciate the work you did to us. Tunamuishia mema anapoenda nyumbani, aendelee na hicho kipawa cha kuwa mchungaji, aende afanye hiyo kazi vizuri sana kuliko vile alikuwa anafanya akiwa kwa service. You have been very humble. Na kutakia mema huko nje. Mungu akubariki, asaidie familia yako, akupe miaka mingi ya kuishi. Wakitega hiyo tokinegia bwana. Umwalimu muja. Utabwa dimangana utabwa diyoma na moiboli. Umwalimu kenya samo na sako moyamale na ende kuna mole Nyanguru gaiga. Omokyoye nigororekanire asobokorerwe miaka 12 ase skuru ewe. Kwa kazi yake pia kitu muhimu sana kwa shule ni ile performance ya shule. Vile nilikuwa naangalia wamekuwa improve for the last 3 years. Ase abolia abibolia mona bali mukobwaterana elio gokinya ekerengo gichisemi orogongorwe. Ige mbonale kubaganiria mwalimu mu deputy na staff na POM na abaibori obwaterana egere skuru enyare kogenda. Kuripoti ligetaseni Ndizi TV kurwase skuru yoboroso ya Nyanguru egotoka ebunge ya Kitutu Chache South imeye county ya Kisii elietalia Nendi Pon Asanya. Mbuya mono murikeito dipona sanya ase oroboti oruru ikiranu togotigana nayo nigo ewizara y'ebintu bitotanaine amone chinsana yaboliwe kubeka emirobere mekiranu yokorenda ebintu abuna chinsana amache egatie binde binke ukwana chinga kyachakia omuroberio obwobokorera ase wizara yo gatio mwaka wa 2023 no mwaka wa 2025 nigo mu prime cabinet secretary Musalia Mudavadi atebire na serikali nigebwate ogosemeria okonene asamangana yoboremi na boigo obotari na igemeroberio yo nechigokonya mono ase okorwania emechando eyo koretwa kobwatkana no gonchoreria kwerire eryo gokinia amangana yoboremi egati y'abantu bande nigo arurese gosenengana engamangana bagakwe wesegeto nababwatani na boigo abarayikurwa se wizare yo muri Kito Vincent Onyancha no roboti urwaso bwagare ime ya Nairobi. Chingaki chigo cha kiwabene emeroberi yo wizara y'ebintu bitotanene amone chinsana aso mwaka wa 2023 wiko mwaka wa 2025 nebere. Omo prime cabinet secretary Musalia Mudavadi nigamulekere nchera y'obutume kibehubi eliko nyara gokonya korose chinguru cy'umuriro anene eyera sansemeria ya Dandora imeye county ya Nairobi. Tokyo today harnesses about 40% of its power from waste. Tokyo, 40% of its power from waste. Today,
Dandora is just growing bigger and bigger as a dump site. Maybe now it's well over 60 hectares of dump site. The estimated potential for energy from there is, initially it was maybe about 30 megawatts. Perhaps with additional dumping, it has gone up. And this goes for other major urban centers. Nigo chinga kicha motagiri muwaziri bw'ebintu bitetanene asoko mugani umuroberi yo anana asoko nyarago simekemete eriko nyarago ikiraniyo kugane kwa serikali ya Kenya Kwanza. Madam CS, I cannot help noticing that you have already started ticking off the evaluation template. Under the Kenya Kwanza plan, your ministry handles the issues of agroforestry and sustainable waste management. I note that these two issues are aptly captured under various key result areas of the strategic plan, which means you are in tandem to help the presidency deliver on promises made to Kenyan people. Ingana boigo ya ruokoboko no munyakirobo wekiombe gia Kenya Forest Service. And we are saying just set aside 2 minutes. Just set aside 2 minutes and plant that trees. Because if every Kenyan plant that trees per year, it means we will be able to plant 1.5 billion trees in a year, and we will be able to hit our target. Ningo chinga kichuba igabwatani aobarigani bene emeruberi yabe kwa asoko nyara kolende bintu bitetana na bego chinsana eliko nyara komente mete egentu bateberuna kerachi gokonya na koleta moncherio aseka kemyake 5 elebosio. In order for Kenya to basically accelerate, sustain, maintain and protect gains, this plan speaks very clearly to what must be done in terms of natural capital. Saying that, however, this plan is not just a plan born on any other day. This plan is timely. It's timely because in terms of the nature, the extent, the frequency of shocks, we are at an inflection point. The next 5 years are not going to be the same as the last 5 years. Musaria boigoni gamentabuna obokorri bumure ibwense ni gubara samba boko yabakchukura asate bamba chikumo bwatsi eriko nyargo ikiraniyo kugani kwa yego chiase awa Kenya. The president's performance contract is with the voters. In a few days' time, we shall in turn be signing our performance contracts with the president. Ekyo getkarete bono no kuligiria nchere serikali era chigo kiraniyo kugani kwa basoko nyarago simekemete chi milioni 15 inse ye miaka 5 erebosio. Por reporter ya Ndizi TV ritirane nchinkoro kwa Vincent Onyancha. Mbia mono murikeito Vincent Onyancha ase oroboti ururikira numuraibense Dr. William Samoei Ruto nigaberega kwene kyabuna chipesa chonsi ase chiserikali chechi county chabere chiko bwatokwa awaseri tkolera baga ko bwatoka chishiringi chibilioni 32 asaganirie abagavana bonse kubwatana n'abarayi bechi county eryo kwene kya obokolerwa magendero bwabeire bogwikiraniwa ayaniga yakwana chinga kichoko igorwa kwe abisi mu county commissioner asensemo ya Mokowe imeye kaunti ya Lamu. Mwaka uliopita serikali iliyoko ilivuka mwaka na bilioni 30 ya counties. Mwaka huu nimehakikisha haijabaki hata sumni. Pesa zote za county governments I paid before the end of the year. All money. So county governments muko na pesa, endesheni mambo, si ndio? Mimi nikifika nikute mnasongesha mambo yenu. Leo nataka nitangaze tena nikiwa hapa Lamu. Pesa ya county ya mwezi huu nalipa leo. Shilingi bilioni 32. Mimi niko na deni na hawa jamaa kweli? Sasa kibarua kwenu waheshimiwa magavana. Sasa kawaida mnasema national government wanatuzuia wako na pesa nini.
mimi niliahidi ya kwamba we support devolution because we know what devolution can do. So leo mimi natoa bilioni 32 kwa county governments ya Republic of Kenya ya mwezi huu, sio ya mwezi ingine. Ile ya mwezi uliopita nilimalizana last month. Ya mwezi huu leo. Namna hiyo. Tinga kiechwaigo Dr. Rutonigo akwanira iguru yokurubikano kwa beire gukurubiri wanenseme kwa mereria serikali Azimio la Umoja One Kenya okwate babuna tikobwati matunda ndonsi ase abakenya nigobonaganirie chinsemo chionsi kubwaterana erio kwene kyabuna oburindi bwarokanire asogotaba wetsegi no gusariwa kwenibo y'abakenya ekyateba ke gosaria erietariense ya Kenya nabo igokoreta asarenene. As a nation, we must, by all means possible, agree on one thing, that whatever it is, whatever the politics, whatever the sides, we must agree that there will be no violence, no destruction of private business, no destruction of public property in the politics, in the equation of the politics of Kenya. That we must agree. Agencies must discharge their mandate firmly, professionally, to make sure that they protect life and property, public and private, business of all the people of Kenya. Tuache kuharibu sifa ya taifa letu la Kenya. Haya mipango ingine yote tutashirikiana na tutafanya kazi hiyo kwa pamoja. Mnaona ile hasara tunapata na hii mambo ya maandamano. Kwa sababu sasa walikuwa wanaona sijui barabara gani imewakishwa moto, sijui tairi imewekwa wapi, sijui gani inavunjwa. Asensemo yayo mwaziri boborindi bweme Kithure Kindiki nigo agokera okoigurwa kwabise yo mu county commissioner na tena nigera chego konya ase obokoreri bwange kigima nabo igo koga goseko konya ase emerobero yaba bwatani bensemo yo borindi agokorekana ase ayo nigo manabaga kogokera obotoereru bwabere bokoenekiwa ase county ya Lamu mandamana tayo na tena esensemo yo borindi tibagochi wanchira bakwebisa ase katiba ogoturubania omorembe nabo yogosaria enibo y'abakenya nigabaga koenekia bunensemo y'oburendi nekikobwaterana ase ogotinyo oburendi na gukora emechando au anene yaberege koenekiwa ase ensemo ya Lamu. Hatujihusisi katika masuala ya siasa. Sisi tutakamatana na wakora wote tusipojali wako mrengo gani wa kisiasa, wako dini gani, ili tuhakikishe ya kwamba usalama umeimarika ili nchi yetu isonge mbele. I want to assure you, Mr. President, we will not allow any person in this country under your administration to misuse the Constitution of Kenya, to misuse fundamental rights and freedoms guaranteed in our Constitution, to hurt fellow citizens, to obstruct the economic development of our country, to burn shops, to burn infrastructure. We are going to be very firm. We will deal with them very firmly, and I am glad that Lamu County is not part of our security problem. It is part of our solution. No mugavana we county ya Lamu isatimami ni gabaga kwene kigoseko gikere okurobekana kwabere gokorekana ase chinsemo au okwatebire kwabere gokoreta asarenene ase abakenya na kwene kyabuna abamenyi be county ya Lamu tibari weswana ni ase okurobekana uko nigatabuna ekirenga kyabo ekenene no kurigereria chinchera cyo wekinya anene asensemo yoboremi eryo koreta rigesari yana gukora umuchando bwenchara imeye county ya Lamu na wegense ya Kenya. Sisi Lamu mara hii wakulima wetu watakuwa na bumper harvest ya mahindi na mazao mengine. Na badili ya kuvaa masufuria juu ya kichwa kwenda kuandamana, wakulima wetu wako busy wanavuna. Rais, nimekusikia mara kwa mara ukisema tukivaa masufuria juu ya kichwa haitateremsha bei ya chakula. Na sisi Lamu tunajua hivyo.
Ndiyo maana huku Lamu hujasikia maneno ya maandamano na wala hutasikia. Hawa wanaokupinga wanajua kuwa program zako zikisucceed 2027 hawana bao. Mwancho murigari bonoro botioru na rogotoreta omwerio bwa mayeyense masenchira ere yobekira nukorene na mange ngwariganireti ayo rachikonyora sobekira na ndechi koraga chinsa isato yandira kubwati emerobero yonsi ya Ndizi TV ere tariane Everline Osero tobwatirana nere Joshua Auta kwenekia muna wekeire asensemo yebimanyiririo.